Ibintu by'ingenzi ugomba gukora muri cya gihe ubabaye, muri cya gihe utunuye, nibyo ngiye kukubwira kuri uyu mwanya. Kuko abantu benshi turagera mu bibazo tugashaka kwiyahura cyangwa se tugahangayika ku buryo bidusigira depression, umutima ukagira ingorane ndetse ubuzima bwacu tukabwonona kubera iryo kosa ryo kuba mu bibazo maze ntitumenye uburyo tubyitwaramwo, maze bikarangira ubuzima bwacu buhononekariye. Niyo mpamvu ngiye kubwira ibintu 13 ugomba gukora mu gihe uri mu bibazo. Cyumvikana neza ko umuntu uri buze kubana nanje kuri iyi video guhera ubu itanguye kugeza irangiye ari buze kuba yamaze kumenya ibintu 13 ugomba gukora igihe uri mu bibazo byagufasha kunyura muri bibazo, cyane cyane ko ibibazo ari nk'umuriro, iyo ubiciyemo ukigira urukwi urashya nyene ukaba umunyota, iyo ubiciyemo ukigira inzahabu naho urabisohokamo ukagoma wakaka. Ngibi ibintu rero ngiye kukubwira, kuko buriya hari igihe uba mu bibazo ukumva umenga isi yakwase, hamwe wipfuza nuko wakabaye utakiriho, ndetse abandi bakaniyumvira kwiyahura nk'uko tumaze kubyumva. Umva rero uburyo wakwitwara mu gihe uri mu bibazo. Kuba uri mu bibazo ni ikintu gisanzwe kuko ari ikintu gishikirwa na bose, ariko uko witwara mu bibazo nicyo kiri buze kugena icyo kibazo kiri buze konona cyangwa se kiri buze kumara mu buzima bwawe. Ubuzima bwawe rero kugira ngo utabugira ibintu biza kubukurikiraho cyangwa se ngo bugire ibibazo bikomeye cyane nk'indwara cyangwa se ukwiyebura n'ibindi, umva ibintu 13 wakora kugira ngo uce muri ibyo bihe byose atana kimwe bigutwaye bitagukomerekeje. Ngiye kubwira rero ibintu 13. Imbere ko mikubwira manzo neza ko amaze ukanda subscribe, ushaka subscribe kugira ngo wamubana natwe mu biganiro bya buri munsi dutanga binyuze hano kuri no channel. Joba uri kora gushikiriza ibiganiro banyita Edi6 Sinte, nimba maze ukanda subscribe rero twagiye ni cyambere. Gukora meditation. Gukora meditation ni ikintu kizogufasha mu buzima bwawe, cyane cyane muri cya gihe uri mu bibazo. Kijya gihe uri mu bibazo, meditation uzokora ni yehe? Uzokora meditation wicare ahantu wibwira uti mbega je ko ndi mu bibazo, ego ndi mu bibazo, nafishije umuntu, nagwaye, nagize accident, namugaye, nahuye n'ibibazo, muri make nahemukiwe, umuntu mu muryango yapfuye. Ivyo byose ego ndabizi, ibibazo biratandukanye kandi birababaje, sindabihaririye. Ariko rero fata umwanya, ufate wigire meditation, wicara ahantu utuze, wibaze cyane cyane ku buzima bwawe, uhumeke cyangwa se uheme, wongere winjize, maze ubwa mbere na mbere wibaze uti mbega izi mpemu ndiko ndahema, eske ni bose bashoboye kuzihema? Byibuze kuba ndiko ndahema izi mpemu byumvikana neza yuko ndi muzima. Hari n'abandi aya masaha izi mpemu ndi guhema bari kuzigura amahera kandi menshi mu bitaro, abahageze murabizi. Wicare rero ukore meditation, wumve ko ukiri muzima, uhema, amaboko yose akomeye, ubwonko uri gukora neza, harabasaze kandi wewe byose bimeze neza, uretse gusa ko uri mu bibazo. Iki gihe rero ni intambwe ya mbere uzoba uteye izotuma ivyo bibazo urimo atacyo biri buze kugutwara, kuko ubwa mbere na mbere uzoba umenye impamvu wakwishima cyangwa se wakwiha amahoro, cyane cyane ko nubwo uri mu bibazo hari abandi bapfuye, hari abandi batakiri bazima, hari abandi bafite ibibazo byinshi kukurusha muri make. Iyi ni intambwe ya mbere rero uzotera izogufasha kunyura mu bibazo wemye, kuko bizogufasha gutuza. Ubugira kabiri, raba ikintu cyiza kiri muri ibyo bibazo uriko uracamwo. Biragoye kukumvisha neza yuko nubwo hoba hapfuye umuntu, hari ikintu cyiza kiba cyihishe mu kuba uyu muntu yapfuye. Ikibazo no kukimenya. Biragoye kumvisha umuntu neza yuko nubwo uwo mukundanye yoba yaguhemukiye kandi akaguhemukira nabi, hari ikintu cyiza kiba cyihishe cyangwa se kinyegeje muri ibi bintu. Iki nacyo biragoye kubikumvisha, ariko niko kuri. Biragoye kumvisha umuntu neza yuko buri bibazo byose wageramo, buri bihe bibi wageramo, haba hari ikintu cyiza kinyegeje muri ibyo bintu. Ariko niko kuri. Buriya nimba umuntu yapfuye, egome birababaje, biteye agahinda, ariko ugomba kumenya neza yuko nubwo apfuye uyu munsi yakaba yarapfuye kera. Nimba
byakunze agashikaho no kuri uyo munsi ni ikintu cyo gushima kuko harabapfuye kera, kandi ugomba kumenya neza yuko nimba ubuze n'umuntu mu muryango ari umwe, ugomba kumenya neza yuko hari abadafise n'uwo mu muryango, hari abadafise umuryango, byibuze wumve neza yuko nubwo icyo cyabaye hari icyiza kirimo cy'uko basi cyabaye uko, kuko hari ikindi cyari gushobora kuba gisumba icyo ngicyo. Nimba ari umukunzi wawe yaguhevye, birashoboka ibintu bikunda kubabaza abantu, no kuba umukunzi wawe yo guheba navyo birababaza, ariko naho ugomba kumenya neza yuko nimba agiye hari ikindi kintu cyiza kizoba bivanye nuko agiye, cyane cyane ko nabakoreye video ivuga ukuntu umuntu iyo aguhevye buriya aba abisiye abandi, y'ubwatsi bugiye canke bugasha hahita hamera ubundi kandi hakamera bwiza. Iki coco nimugomba no kucyumva neza ugitahure, urabe video yacu isanzwe ihari ibisigura neza ukunda kwikubabazwa n'umuntu iyo aguhevye, cyane cyane ko aba anaguhevye atakosa ufise rimwe na rimwe. Ige rero ntabwo ukwiye kubabara, bigoye gutahura ariko nukuri buriya mu bibazo byose wahura uriko uracamwo haba hari ikintu ciza kibyishemo. Iki naco rero ugomba kukimenya mu gihe uri mu bibazo kugira ngo bigufashe gutambuka muri bibazo neza, ubicemwo uweme canke se ubicemwo ataco bigutwaye. Ubugira gatatu, ugomba kwibwiza ukuri. Ibwize ukuri ku byabaye. Eske ivyo bintu naho byabaye kubera iki? Niyo mpamvu byabaye. Eske nivyo gusa byakagombye kuba kujya kuntu byabaye, nta kindi kintu kirenze ivyo byacari kuba? Egome ndazi ko biba bigoye, ariko ugomba kwibwiza ukuri, ukibwiza ukuri neza yuko icyo kintu cyabaye by'ukuri hari impamvu zatumye ziba, cyane cyane ko ushobora no gusanga izo mpamvu unazizi. Ibwiza ukuri rero, cyane cyane ko hari n'ibintu bigushikira ari wowe wagizemo uruhara cyangwa se bikuvuye ko, ibyo nabyo ugomba kubimenya ukavuga ati reka nibwize ukuri, ibi byabaye reka niyakire, nimba ndaco ndi buhindure. Cyane cyane ikintu nimba ndaco uri buze kugihindura ko nta kintu wagikora ko, ugomba gutuza rero ukihangana. Ubugira kane, ugomba kumenya neza ko wowe ufise ubuzima bwawe ndetse abandi nabo bafise ubuzima bwabo, maze ureke kuvuga ngo kwereka igihugu byambaye ko kandi abandi bitababaye ko. Ureke kuvuga ngo jewe nije mfise amagorwa, jewe nije nagowe, jewe nije navumwe n'ayandi majambo. Ugomba kumenya neza nuko nimba we byakubaye ko n'igihe cyawe cyashitse, kandi ugomba kumenya neza ko atari wowe gusa, kuko n'ubu turiko turavugana jewe nta kibazo cyawe nzi kuko naco wambwiye, nawe nta bibazo byanje uzi kuko navyo nakubwiye. Niyo mpamvu ugomba kumenya neza yuko nimba uri mu bibazo hari abandi bari mu bibazo wowe gusa utazi, kubera yuko batarutse ukuntu babikubwira, nawe utarutse ukuntu uvyumvira cyangwa wabwire ibyawe. Niyo mpamvu utagomba kuvuga ngo jewe kubera iki. Ufise ubuzima bwawe nabo bafise ubwabo, rero reka kubabazwa nuko umenga ibibazo niwe byama byabaye ko ntawe adashikirwa n'ibibazo hano ku isi, buri wese ashikirwa n'ibibazo. Menya neza rero yuko kuba byakubaye ko ari ibintu bisanzwe byama byabaye no ku bandi, maze ureke kugereranya ibibazo mu kuvuga ngo none jewe kubera iki, jewe kuko jewe kubwi, kandi n'abandi bibazo bibashikira maze bigufashe kuyakira. Ubugira gatanu, fata umwanya ukore buri kintu cyose kiguha amahoro, buri kintu cyose gituma ugira ibyishimo. Gukora ikintu kiguha amunezero, gukora ikintu kiguha amahoro n'intambwe ikomeye mu kwirinda umubabaro, n'intambwe ikomeye mu gutuma udahangayika kurushaho, kuko wavyanka wavyemera ari ibintu bikunezereza. Muri ibi bihe rero bikore wirinze icyaha gusa. Ukunda kumviriza uturirimbo tumeze neza, ukunda kuraba agafilme, ukunda ikintu cyose ukunda, wikunda kunywa utuyoga tunywe ariko naho utarenza. Gerageza rero kwiha amahoro, gerageza gukora buri kintu cyose ukunda kugira ngo ugerageze kwirukana uwo mubabaro muri wewe, utaza kugira ibyago cyangwa se ugire izindi ngaruka ngo twabonye mu ntango zivuye kuri ibyo bibazo wahuye nabyo. Ubugira gatandatu, fata akanya wicare ahantu urire amarira yose aguheremwo. Kurira ni ibintu byiza mu ruhande rumwe, kuko iyo urize cyane cyane muri cyagiye wumva amaso yawe ashaka kurira, gufata akanya ukarira n'intambwe nziza izo gufasha mu buzima bwawe, mu iterambere ryawe, cyane cyane muri iki gihe uzoba urimo kitameze neza.
kumva amaso yawe ariko arifuza kurira cyangwa wumva amarira ariko araderemba mu maso, rimwe na rimwe gufata umwanya ukarira kugira ngo ayo marira agusohokemwo bitanga amahoro mu mutwe. Fata akanya rero wicara ahantu urire, cyangwa se ujyane n'inshuti yawe ya yindi itakugirira inzigo, ya nshuti y'ukuri, urire maze amarira asohoke kugira ngo umutwe utaguma wuturanye amarira, cyane cyane ko abandi bakera bavuze ngo kurira buriya nukoza amaso, kurira ngo nukoza amaso niko bagombye kutubwira. Nivyo kuko iyo urize cyane cyane mu gihe wumva amarira yabaye menshi biragabanya uburuhe bw'umutwe cyangwa se bikagabanya uko ariko wiyumva mu bibazo ariko uracamo. Ndaje nkubwire ikigira indwi. Ubugira indwi igira ikigongwe, bitandukanye no kwigira imbabazi. Kwigira imbabazi nabyo birashoboka ukavuga ati noneho mugabo kwigira imbabazi ni muri cya gihe icyo kintu cyabaye aba ari wakigizemo uruhara. Igirira imbabazi uvuga ati noneho reka nibabarire kuba byabaye mfate ngiye kuzongera kubikora. Ariko kandi wigirire n'ikigongwe. Kwigirira ikigongwe rero ngo bitandukane no kwigira imbabazi. Umuntu yigira imbabazi cyangwa se akora imbabazi, agirira imbabazi umuntu mu gihe ari umuntu yamukoshereje. Buriya nta muntu asaba ikigongwe, oya, umuntu asaba imbabazi. Ikirundi kiragoye ni kirekire. Umuntu asaba imbabazi ntabwo asaba ikigongwe, kuko ikigongwe rivuye muri vuga kugogwa, imbabazi rivuye muri vuga kubabarira. Urumva rero ntiwosaba umuntu ikigongwe kuko urumva yuko iriva kugogwa ntibisabwa, mugabo kubabarira ndasabye umbabarire, ndasabye imbabazi. Ibi rero ndikunda kugira kuri uyu mwanya ati biragusaba ko wigirira ikigongwe. Ngo ikigongwe ni kwa kuntu wiyumva muri wewe ubonye umuntu amerewe nabi, ni kwa kuntu wiyumva ubonye umuntu ari mu bibi. Rero nawe ishyira mu kibanza cy'abandi bantu maze uvuga ati none ibi bintu ndiko ndacamwo abaye ari umugenzi wanje abirimwo, yaba yipfuza iki? Yaba yipfuza ibi n'ibi, yaba yipfuza kunezerwa. Muri make bikore ubyikorera nkaho ubikorera abandi. Kujya ubonye uwundi muntu ari muri ibyo bihurimwo wakabaye ubona uko yakwiyumva, nawe rero igirira ikigongwe, umve ko biteye ikigongwe ariko kandi bitagutera kugirira mu gahinda. Oya, gutera ikigongwe kugira ngo byibuze uvuga ati uku kuntu umeze biteye ikigongwe, biteye agahinda, maze reka rero ndavyikuremo. Nk'uko ubonye umuntu ari mu magorwa wakwifuza yuko ayavamo, ubonye umuntu ari mu marira wakwifuza ko ayavamo, nawe rero byigipfurize wowe ubwawe, byikorere wowe ubwawe. Muri make girira ikigongwe wowe ubwawe ngo wakigirira abandi bantu mu byo uriko uracamo, maze kujya wifuza ko wabikorera abandi bantu baramutse bari mu bihe nk'ibyo urimwo, byikorere nawe ubwawe. Sinzi ubyumvise neza. Kujya wakorera umuntu mugenzi wawe aramutse ari mu bihe nk'ibyo urimwo, byikorere nawe ubwawe, maze uhaguruke uve muri ibyo bihe bibabaje cyane cyane mu kuntu uriko urabyakira. Ubugira umunani, ibuka uwo uriwe urinde. Kwibuka uwo uriwe bizogufasha kwibuka n'ingingo wama wihaye, kwibuka n'ingene wamana umunezero, kwibuka n'ingene wama uri umuntu ufata ibintu ibisanzwe, maze iyibuke rero wiyibutse ati jewe ndinde, maze kugira ngo bishoboke udaheranwa na gahinda. Ndaje nkubwire ikigira 9. Gerageza ukure ikigwa mu bihe bibi uriko uracamwo. Gerageza ukure ikigwa muri ivyo bibazo uriko uranyuramo. Gerageza ukure ikigwa uko kuntu ibintu biriko biragenda, kuko abantu benshi barahura n'ibibazo bikigisha abandi, bo ubwabo ntibikwigishe. Duhura n'ibibazo bikigisha abandi babonye ukuntu tubiciyemo bibabaje, bo bakabikoramo isomo. Muga twebwe ubwacu tiko turabicamwo, nitwikuremwo ivyigwa ngo dufate ingingo mu buzima bwacu. Gerageza rero gukora ikigwa muri ivyo bintu uriko uranyuramwo, maze ubibone nk'ivy'agaciro kuko bizabikwigishije. Ubugira 10, gerageza kwiyitaho. Gerageza kwikorera buri kintu cyose ubona ko ari cyiza, ntuheranwe n'agahinda, ntureke kuja gutembera, ntureke kuganiriza abantu, ntureke gukora isuku, ntureke kwambara neza. Gerageza kwiyitaho kugira ngo ubone ko ubuzima bubandanya. Après les échecs la vie continue. Inyuma y'ibibazo ibihe byiza biraza, inyuma y'imvura izuba riraka. Ubugira 11, gerageza kwiyakira. Kwiyakira ni ukuvuga ati byabaye ntacyo wabihindura ko. None ibyo bintu byabaye hari icyo wabihindura ko? Uramutse
uboneye neza ko ataco wabihindura ko nta kindi ni kwiyakira ukiha amahoro. Bugira 12 gerageza kugereranya ibibazo byawe ndetse ubigereranya n'iby'abandi, uvuga ati none jewe ko mpuye n'ibi bibazo eske nakawe yahuye n'ibibazo bingana gute? Egome si byiza kugereranya abantu, si byabwiranye ibintu byawe n'iby'abandi, ariko muri iki gihe birakenewe. Gerageza wibaza uti none ko je mpuye n'ibibazo, ntabara hari nanaka yahuye n'ibibazo bingana uku ntabara harakantu aka kantu kaharakantu rero nako nyene kazogufasha, nubwo atari ibintu byiza mu buzima busanzwe, ariko mu gihe uri mu bibazo byagufasha kubivamo ukavuga ati none je ko bibaye uko harakantu naka ko byagenze kuriya wewe naraho ubuzima bw'abandanije kugira ngo bigufashe kuvyuka muri ibyo bibazo uriko uracamwo. Icyanyuma rero kandi cy'ingenzi ugomba kumenya, ugomba kuzirikana mu buzima bwawe cyagufasha mu iterambere, nuko ibintu byose ugomba kubiha igihe. Nimba ari ibihe bibi uri kuracamwo ukafata umwanya ukavuga ati noneho ni igihe, igindi gihe cyiza kizoza, kandi umwanya n'umwanya bishobora kurangira nyene mu buryo nk'ubwo, ibintu ugasanga wibereyeho neza, unyuze mu bibazo neza, ataco bigusigiye nk'inkomere cyangwa se ubabare cyangwa se umuhungabana cyangwa se depression n'ibindi. Ndabakunda cyane rero, naha tugarukira ikiganiro cy'uno munsi, nguko uko wakwitwara mu bibazo. Kandi subscribe rero twame twibana mu biganiro bya buri munsi, kandi wose utari wakande subscribe ushira kugira ngo wibane natwe mu biganiro bya buri munsi. Ciao rero, cebanje iri 6 reka ndagushimire wo banye nanje muri iyi video. Nimba ukoze subscribe rero ndagushimiye cyane.